I fully understand into esho usisi lo hamba nabo phakela umthakathi ngiyalikhohla igama lakhe ngiyawakhohla amagama sorry about that but I fully understand into ayisho ukuthi asikhiphe emakhanda ethu ukuthi nge-30 siyatapa sikhiphe emakhanda ethu ukuthi nge-30 kukhona udlame khona impi kuyakushawa abantu asikhiphe ngoba i-30 i-deadline ebekela abantu bokufika ukuthi bebe bengasekho la akuzona ezodlame but i-deadline ebekela abantu bokufika ukuthi bebe bengasekho la cool senze njani uma sivuka bekhona senze njani uma sivuka bekhona yes i-30 deadline but senze njani uma sivuka bekhona because mazithi 12 kuba yi-30 asalindele ukubona la asilalindele ukubabona la so senze njani uma sivuka bekhona ngoba phela yilapho esogcina sisenza khona into esizoyisola ngayo yilapho esogcina khona sisiphuma esandleni ngoba sizokwenza njani uma sivuka bekhona ngoba ukube behlonipha ngabe besisho ukuthi sicela behloniphe njengoba seshilo sathi abangabikho la ngomhla ka-30 kusukela ngomhla ka-30 abangabikho manje laba bayikhombisa kusukela kudala ukuthi abahloniphi laba abasithathele ekhanda into esisho abathathele ekhanda so kungenzeka sivuke bekhona senze njani uma sivuka bekhona cause ngalokho asinobanika enye deadline asinokuba extendele isikhathi sithi sininika u10 days manje nge-10 July sicela ukuthi nibe seningasekho there is when singasezithatheka serious there is when singasezithatheka serious bazofonela ngisho sebehambile njani nihambele ubala nihambele ubala nigcine kumhla ka-30 sekumhla ka-10 anilinde umhla ka-10 nibone ukuthi ngeke nibe umhla ka-20 ngeke bese sisa serious uma sike nje sathi sesiyan extended senze njani uma sivuka bekhona senze njani masivuka bekhona because as esho ethi akungabe usuku lodlame singasukubeka emakhanda ukuthi kube usuku lodlame but ngaphenduka usuku lodlame masovuka bekhona sizokwenza njani because asikwazi ba extended isikhathi ngeke besasithatha serious senze njani masivuka bekhona because nje mina elalini lami like ba relaxe uyabona ukuthi ababoni ukuthi kwenzakala nabayindawo futhi so masivuka bekhona because sovuka avuliwe thina itoro ngiyokubuka ungibuze sovuka avuliwe thina itoro ngala ngakhona mina senze njani masivuka bekhona senze njani masivuka bekhona iyodwa nje ngifuna ukuyazi senze njani masivuka bekhona asibuguzela udlame yes but senze njani masivuka bekhona